imizi eminingi iyawo amadoda ayalala kuze kusekuseni umama wekhaya akanelisekile neze madoda woze kababudokotela sikunikeze iBlack Stick iBlack Stick umvusanduku wamadoda uyiqinise ikhule kakhulu ibe namandla kujabule umama ekamelweni ngeBlack Stick madoda ungathembela kwiBlack Stick kababudokotela sishayele ku 082 459 1816 noma ku 082 459 1816 zicelele iBlack Stick kababudokotela kujabule umama ekamelweni. Siyabingelela babudokotela babesizwa ujabule ufana umhleja khehla umzulu amancane sangeSofrida Nkosi namhlanje sithatha ithuba lokuthi olwesibili kuyabanda kodwa thina sigqoka amajacket abizayo mekubanda sigqoka ovobo bamajacket hayi babudokotela babesizwa ujabule ufana umhleja khehla umzulu amancane sangayisolo ngaxolisa indlaba ngithi namhlanje ngiphethe itopic ehle kakhulu ethi isigqoko saseZanzibar hat. Ngiphethe umsebenzi omkhulu wesigqoko saseZanzibar angikusho lokho ngizolikhuluma iqiniso bese ningabelieve anginami nepassport yaseZanzibar ngaze ngiye lapho but okusala nginaso isigqoko sakhona because ngangisifuna khona ubaba kade engishutha lana unfortunately ngamxosha futhi naye waseTanzania but ngoba siyakhuluma I asked him to bring me one but he did not say how come because of fight. I said bring me one. He did not complain, he brought one because I needed to do something very, very powerful. Namhlanje ke ngithatha umelaphi wendabuko osendaweni useMpumalanga province. IMpumalanga naso sazoke siyiguduze kakhulu iMpumalanga kodwa akasincenge kancane. Sinobaba la umelaphi wendabuko esocela ukuthi abingelele. Baba, awubingelele babudokotela ngiseThekwini. Cha, sanibele babudokotela minjani emoyeni? Baba udokotela baba ujabulile. Ake ubaba, ukuphi nendawo eMpumalanga? La khona mkhulu sengikhona khona indawo lenguyo ezinze kuyo kuseMpumalanga esekhunda. Idolobha lami esekhunda ngila Imbalenhle la ngikhona khona. Usembalenhle. Imbalenhle naseKingos umuzi wami la ngikhona khona Imbalenhle umuzi wami. Yebo mkhulu. Ubaba udokotela njengoba lapha endabuko siku YouTube channel si live sizocela ukusakazisa abantu amagumama nomhlaba ukuthi mesikhuluma ngoNdebande sikhuluma ngobaba owenzani eMbalenhle yini oyenza abantu abeza kuwena bazokwenzana and mekhona okuzwa lokho befuna ukuza wena uzosizakala ngani. Yemkhulu lokho bayiqiniso mina ngumelaphi wendabuko. Umelaphi angidayisi imithi emgwaqweni yalapha nje umluzo wakhe nesiphethe esigodlweni. Into lensha yemkhulu lengiphethe manje ngoba bengibe ngaphuma nahamba isikhathi eside ingatholakala. Ngiphethe induku lapha mkhulu lengitshala ekhaya. Kodwa lo muntu uza lakini. Ngomeze induku. Sitshala into leyinhlanhla ekhathi emzini wakhe. Lehlanhla esitshela usifuna imali lengamasiliva lengaka 1000 rand. Le mali uyitshala igcekeni ekhaya lakhe emzini wakhe. Ugeza lapha phezukwayo ayimbele phansi kodwa ke kunemfihlo lekimnikeza yona. Kulo muthi ngihambeka ulanda endaweni yaseGhana. Bathi eKaramawa. Ndilo musloyo ke mkhulu uyinkinga kakhulu noma badla ekhaya kuze siboko noma kunani kodwa imali ihlala ingena mihla leyo. Kodwa kakhulu ngifuna lo muntu lokhanda into yebusiness nalo sebenzako lo sebenzako ifuna yonke into ayisinako empilweni yakhe. Wow. Yebo mkhulu. Kunabantu abazodinga inamba yakho bazoyithola kanjani? Uma ngidinga ngempela seyase ithi number 072 8 74 114. Baba udokotela babesizwa ujabulile siyabonga kakhulu. Baba udokotela babesizwa ujabulile inyanga ufuna sizinike ithuba ngoba labantu abazi inyanga ayiba nomona. Banomona kakhulu. Lana ngifuna umuntu othi baba udokotela ngilanda izinto kubantu kodwa still akakwenzeki. Baba udokotela ngiyafuna nokuza kuwena kodwa kwenzeki. Njoba wena ukhuluma kanjena nje ake ungitholele isunlight uthole ushibush ijet fluid ukugeza ngawo kanye ngesonto ubone lezi zinto obuthi uyayizama azenzeke yena ngiqale phansi uthola isunlight uthola ijet fluid ubone ukuthi lezi zinto zakho ugeza ngalento once a week for a month kuzoshintsha ukudla eplatini in a sense that uzobona ukuthi ubuthi uthakathiwe kanti wawuzithakathe wena vese ngalondlela ke siyafuna ukuthi kubona abantu besizakala bathi abazosizakala bese ngabatshela bazosizakala kanjani. Sinabantu abathi babudokotela ekhaya
abantu abashonela sibaphuphi ofila ufila uhamba uhambile kanti yini eyenzekayo silanda abantu bathi bangenisa abantu abadala kodwa still babudokotela ayenzeki lento kanti yini lento eyenzekayo nansi into efuna ke siyibuke njengabalapha endabuko ukuthi siyawazi umuthi kuqala ngathi nako umuthi asiwazi siyawazi umuthi kuqala akuthathe umhlwazi wedlozi ngakuthi uthi ngithini kwena thatha umhlwazi wedlozi ukhulume ngalomuthi lo ushise lo muthi empepheni ugeze ngalomuthi uqume ngalomuthi bizwe umhlwazi wedlozi umuthi lona olanda idlozi umuthi lona osondeza idlozi kuwena ngoba siyazama ukuthi siziveze izinto but abanye abantu as long thina singakhulumi ngento ebiza kakhulu leyo nto leyo abayinaka abantu angiqale phansi uma wena kuvaleke izinto kuwena ngitholela ushibhoshi ngitholela sunlight ugeza ngaleyo nto but engingeniseni idlozi ake ukukushisa impepho uyihlanze nomuthi ekuthiwa umhlwazi wedlozi ukhulumeke lana bese ke ukuhambe uye emfuleni uyonikelela abantu abadala uphathe isibuku uphathe irice elibrown uphathe amakhozi abe u7 uthola indwangu emnyama uthela yonke lento endwangu emnyama musu egoqa umusu uyahamba uyophahla lapho ufika unikele ngalento lapho ubone ukuthi abantu basemanzini nabo futhi ngeke bazibakusize yini ngoba phela usugezile ngalokho uthola umhlwazi wedlozi ufaka empepheni awushisa manje uyahamba ke manje uyaphina uya emfuleni uyonikela khona ngoba lezi lana angisho ukuthi kuzokwenzakala but ukuzama ngoba phela ngeke phela sithi bonke abantu abeze kuthina nezimali ezinkulu ukuthi abantu abazanyelwe lokuyaba baba udokotela babesizwe bojabulile ngakhe umsebenzi lana othi ngizokunika imithi ewu4 1 2 3 4 bese ngithi wena hamba ungithengele isibuko esingaka lo muthi u2800 lo muthi lona uzowenza isonto nesonto yonke into ofuna ukuyikhuluma kulesibuku ucela kusona kufika inyanga lana evaleke into eyisimanga kubavala isonto bavala yonke into ngamnika lesibuku ngathi akahamba uzobuya ngolesine noma ngolesihlanu uzobe sengitshela ukuthi bathini ekhaya ngoba ezinye izinto ziyadinga ukuthi singenzi ngendlela oriented ake senze ngendlela conventional sibuyele nje kubona nje abantu abadala kuma basics ngoba lokhu thina sekujahile akukona lokubona abakufunayo ngoba thina sifuna izinto edlozini idlozi vese lengasifuneli zona ufuna ukugana kodwa ufuna ugano yisoma la ekhaya uzozala ingane ezinoplastic ekhanda yabo engisho ukuthi ke ubheke yonke ke lonto ukuthi singenzi into ezifuna yithina akube into ezifuna idlozi baba udokotela babesizibojaba mfana mhlanje ngihlamlungu nanku umsebenzi wami ngilandele isigqoko lesi saseZanzibar ngicele laba abahamba amazwe wathi mina ngitholele lesigqoko lesi kunento lesigqoko lesi umusi ode khona esenziwa sona lesigqoko lesi into yenzayo uthatha imali eyamaphepha noma yamacoins any amount of money uthatha nento engizokunika yona ukufake la lento uzokhuluma kuyona ngayo yonke into ecelayo lento uma usukhuluma kuyona siyayivala lento le siyazivala lesigqoko lesi siyasithunga la siyasithunga lesigqoko lesi uma ususithungile sizoma kanje uma ususithungile sizoma kanje uyasibuyisa ke usiletha kumina kodwa wena ufuna ufike sesimi kanje phakathi kunama coins kunemali la phakathi usengizokutshela ukuthi lana ke senza umsebenzi ukuthi kodwa umsebenzi lona wabantu abathi banawo 50,000 wakhelwa umsebenzi wesigqoko saseZanzibar lesigqoko lesi angizothi siqoke mina lana uzofika ufake imali la eyama coins mhlawumbe 7 rand ufake nemadlana yamapheshana musu uyasithunga la usithunge la musu uza kumina sesika nje ususiphethe ke usuyabuya ke after like 21 days sesizokwakhela lento ke wena nezingane zakho will never be poor again angiphinde ngisho phatha u50,000 ngikunike lento wena nezingane zakho will never be poor again isigqoko lesi ke esisisebenzisayo isigqoko esetshenziswa amasulmane abantu abaphethe imali amasulmane aphethe oil amasulmane aphethe umcebo and mesithinte lento le into lena esaziyo ukuthi iya lapha ya iye emalini but isigqoko lesi sizosebenza ngaso kakhulu kodwa suke su50,000 umsebenzi wakhona awusona isithwalo umsebenzi okuphilisa umuntu ongasenzeki umuntu osebenzayo isikhoma umuntu osebenzayo
ku-private sector but akusenzeki kona. Umuntu ozodilizwa manje emafemeni amalahle akusenzeki kona. Uza no-50,000 isimakhele lo msebenzi. Uza no-50,000 isimakhele lo msebenzi. Ahambe uphila kahle nengane zakhe. Usiyasithatha-ke lesigqoko leso siyosibeka la engizothi sibeke khona. But ungathi mengena umuntu lokhu umtshengise hey mina nginesigqoko sasezibhangi ngisebenza ngaso. Kwame sihleli sihlala nje kanje. Yabo suke sihleli nje kanje but siyayazi into esiyifakela phakathi. Into wena ozokhuluma kuyona. Uma ufuna ukuyibona uthatha isibuko ngoba lento ihamba nesibuko sakhona, uthatha isibuko ukhanyise lana ubuke lana and usikutshela ukuthi isigqoko namhlanje sifuna usenzele ukuthi. Nasi isigqoko esisakhela umuntu othi ufuna isigqoko saseZanzibar kusuke kuyilento le. Ngemuva isuke ime kanje. Kodwa suke sazi ukuthi into esiyifakela iyokwenza ukuthi izingane zakho noma ungadlula emhlabeni. Mezi yesigqokweni safike zasho lento esiyifunayo. Baba uDokotela bakwesizwe ujabulile ngithi nasi isigqoko saseZanzibar. Uma usifuna uzoza kuba uDokotela sikwakhele. Siyabonga. Imizi eminingi iyawo amadoda ayalala kuze kusekuseni umama wekhaya akanelisekile neze madoda woza kababa uDokotela sikunikeze iBlack Stick. iBlack Stick umvusanduku wamadoda uyiqinise ikhule kakhulu ibe namandla kujabule umama egamelweni. ngeBlack Stick madoda ungathembela kwiBlack Stick kababa uDokotela. Sishayele ku 082 459 1816 noma ku 082 459 1816. Zicelele iBlack Stick kababa uDokotela kujabule umama egamelweni.